Nani wa mundi nienda uweta o Mawia ana. Now, na kumbe ni tuina na ma MC maingi masiadhi, ma MC Masters of Ceremony. Chita matamuchi. Kumbe ni tuina na ma MC maingi, lakini yo mundi almost kila mundu ni MC. Almost kila mundu atuikita MC. Indi niyo waile kuikulia tina no ni MC, katano no MC, stana no MC, nganya no MC, wa mutuwa no MC, wa wayo no MC. Indi yandata siyo kama MC waile kulia. How different will I do it? What difference will I make? Niete keba kanyo keba tani MC, no ise kwa MC ti kwa MC tu. Bema MC matwa na ku MC siave kwa hapo kanisia masiave ndato na yostua hapo kanisia masiave to ndoto na hapo kanisia chabe ukesa hivi ando momboisi ando maboe kie na kwa MC chabe ti kwa bekania tu. Anyway, chuti jangwa temo nani wo munde ne wa ile kulyate niwe si akenya kana si akenya ndo nyino bone kala ndienda as Africans ndienda as Africans. Let me use Kenyans. Okay, yakani ki Africans wende. Africans tuimutua wae kukopi. Tuimutua wae pala tuona tabago wete mbesa iti on the ticket kabu. Kwa kie biasala wangwa kila mundu alika biasala na wangwa kwa wakaku MC kungu weta almost kila mundu ni MC. Tualika kwa dhosiangua kila mundu alika dhosiangua. Yani mwana mundu wiki ye nduka ya mpesa na kuwa mwane yoko ikia. You know, talanta ni tofauti. Na siya ala inola wakuko na utonyo mek ni wiba songa nosu. Na yuko kite biasala ulo vumita muno ni wa social media accounts ya YouTube. Ilesi wiba YouTube, Twitter neiba katani. Tese. Ndwisi. Nyungu banaoni. Kila mundu no likete bu yani TikTok kila mundu no likete ndi TikTok tina ndienda kokena kila mundu kwanza yuba hapa YouTube ni wa inge tukengetwe. Okay, ekana sie tukengetwe in quotes enda kwa YouTube ya Athiani nona sinusio nangwelesea indi ati sisi yoke lao kwete ba ndi wa YouTube content iliata content matters kiudi jongwete Mawia atano eka munenge wanatu umundi uwisi ukamalika nuba lo kuwa wina eka nasi wito wabalika. One ni kuwan block sewage kana kumia sewage sewage exhauster kumia sewage nwenda aukedhia muno kwa uwa mundu mwembe yi lobi kwa uwa ama makiwo ama dukumaka mbunisi akiunye ndisundu sita wanundu maindebeta ndi matangasa maenda make kwa bingu ya sewage si atoka nevi nondo si ya mo bingu wa sika ubingana na mediana chao uya mwingi ndiye sika na niwo lakini ati no suwania yolo wa kudukuma wa kumia kikoke uchacho kazi na ina pesa kuan block sewage adho mwana mwe nila umwita bandu one block mwe ya block ite bandu ambiye wiyo wenda mundu aite tuindoto wake wenda mundu asamete tuindoto wake na amino samavi kanyu umala ya langi mwegu songa ibasa athukume na amina umutiye kiwo na sabuni kiwo na sabuni kinge of course na ndoka mutienda toma enane itoma wisi yeso atumia ikoni ila ya na kuguwe ya kwiki akiucha itachoni yuyu mutiye kiwu amina au dhambi sebuwe bingwe takanaye kunuwete ane block ndo isaiwa mukyo na mwa sewage we aunge ne kukolania takataka garbage collection kila mwe alamwe kala matao nine kanenga ni lobby nondo niyo inge maybe 2 meter ndo kala lobby mwenda ukethia kila nyumbani kupata either na shilingi 50 shilingi yana shilingi mana ile kondo kwebya chao takataka na ile ndeto ikalike biasala nyosu wandika webya wena ndo inge kwa moka endonge mama yani maingi byotana kwika kondo no imagine wasenda nyombe 10 yesu ni kwa mwi
wasende nyumba 10 isu ni ngolobe mu yena nyumba 10 ngolobe ngi yena ngi 10 au ti osisia household nesia na nyumba ila wasete per house tenants kana se tenants ni meanata ala wasete okama kuya takataka osandu yana kwa maana ili wena ngilisi akunzeo 10 watu ni maana ngilimba chimba ngilimba unzio watumba itekoti itekoti magi yare mwewe kala lakini isu itekoti yani wokeka umatwa yatuma thangu maiki ya takataka na wiaungini wenda ukethia nyumbani muno cia mbingi wenda ukethia kwina ngunguni kwina nyenze alamekala nyumba cia nthi nena unena muno alame musino ilobi kana matauni ni wasi ajuye Mawia ni maye swani ayilwa kwa ndawa cia umina midudu kumina tusamutu tutena cia ndo nyumba ngunguni nda siko kweli inde ngunguni nengendu kumina tumidudu tunyenze ukethia webwa imagine ota wamibuya waibwa le udile mesano kona nyensi chambe yo thandikira ku kona ithandu kite ku mesani siukete nunde seiwa muke wani ikone witia wabo seta asio ndena wathambiko yaku yathia withi ukoma witia wabo seta utukokela wenda ndo twila mata kwatia ta watu wekaona sio ndisembete usuni via sala by the way so ndo swani ayulu wawo undu mwena kuthambisia ndu ibela pe undula wokaoge ibela kuumoko ni usie na kiko sie na kito toa machine enda wena uwezo ti lazima wambie na machine yesu no wambie na kuthambia we na moko mako na ujuzi wako ukathambia ibela ikadhea Mawia carpets one Mawia ainge mona atimate make mbesa indi maina ndo inge muno ba kwa kububa midudu no nda wa pest control na gala kingi ni kuswania yulu wa kwithia na wia wa funeral and related services ndina gwethio kwa kuma mochari nyivwine sengete kete by the way no ndina batina ndiko kwa mochari katano mochari unaona tunaogopa etukete amututia ondu ithina itutukakiwa ende lakini manyati wambie wia wa kukomboethia ngalisia maviko kuseubia masandukumaa maitite yaingia ala tusebaseba thimwe mkambeuka lakini suwani ya yuluwa pia sala wa maundu mama viko kuseubia maviko na mala suso yo mama viko no wisa uko kwata oda ya mundu kwenda malama lusi malama chati changasia ene ngone tata na no ngone mwitu no yo yevuma ya no ndiamewe swani ya yuluwa ena ni wika decoration kwisia the with yasia madiko lakini mekwenda kupambitu nesa tents maema ena wina uwezo wa maema na ibela go for that ti lazima wande wala waise lazima mundu andika wano although lilikana nenda kuwe kondete na otabise bana kuyati ithio ndeti yani ya kwa kuandikwa na ithio ndeti yani ya kwa kuiandika kaumanya ithio ndeti tuliania kwa kuandikwa na ithio ndeti yani ya kwa kuiandika palo kuiwa wala inola wakuwa kwatla wo ukutethia songa nosu enake no msemine kalo mundi uniona nyikwandiko kukandeja lumobu enawe yana kuijandiko ukaya kukauteja lumobu kila mundu amande riziki maisha ni mesio sana.